Koostöö ja õppe on nüüdseks käinud siin Eestis juba paar nädalat ning nüüd on käes see aeg, kus tuleb teha praktikat ja sellepärast ongi tuldud siia Tallinna vanglasse harjutusi tegema, õppima ja tegelikult ka siinseid töötajaid töövarjutama. Tuleb tõdeda, et endal on võimalus olnud ka Ukrainas käia ja Ukraina võib-olla alustab nendelt stardipakkudelt, kus meie olime 90ndatel aastatel eelkõige arhitektuuri ja sisu poolest uusi vanglaid seal veel ei ole. Aga on olemas väga hea tahe ja tahtmine ennast Euroopa poole rohkem pöörata. Päevaga algus tehti spordihallis, kus harjutati erivahendite kasutust. Kuigi selliseid võtteid ja vahendeid praktilises elus liiga tihti vaja ei lähe, tuleb siiski vajadusel osata neid kasutada. 10 Ukraina kolleegi on selles õppekava osas Eestis töövarjudeks. Зараз ми проходимо стажування в в'язницях Талліна та Віру і бачимо, як ці теоретичні знання відпрацьовуються на практиці. Це для нас є дуже цінним досвідом. Me keskendume peamiselt valvuri igapäevastele tööülesannetele, aga teise olulise fookusena samamoodi kontaktisikute tööpäeva kaardistamisele ja vaatamisele. Mida teevad meie 2 peamist ametikohta igapäevases töös? Oleme töövarjud ja heidame pilgu kõikvõimalikele erinevatele ülesannetele. Ukraina kolleegid said oktoobri esimeses pooles Sisekaitseakadeemias ülevaate Eesti koolituse ülesehitusest ja õppemetoodikast. Ми вдячні викладачам коледжу за те, що вони передають нам теоретичні знання, які потім ми можемо у в'язниці відпрацювати на практиці. Нові методи навчання, нові технології для нас це є цінним досвідом, який ми хочемо надалі впроваджувати і у нас. Eesti eksperdid aitavad ukrainlastel üles ehitada õppekava vanglaametnike esmatasandi väljaõppeks. Koos töötatakse välja praktikasüsteem ning luuakse vajalikud õppematerjalid. Українська система підготовки пенітенціарного персоналу спрямована на дотримання європейських стандартів, сучасних стандартів, однак перебуває в стадії реформування. Естонські програми вони є більш універсальними та ґрунтуються на принципах етичного лідерства, динамічної безпеки і більше уваги приділяється роботі саме із засуджених, з їх resocialisatsiin. Tõsi on see, et vastastik on alati palju õppida. Ka meie täna Ukrainas käies nopime sealt erinevaid teadmisi üles. Küll aga selline 30 aastat, mida Eesti on oma vanglateenistust ehitanud sellest samast stardipakkude lähtekohast, on väga väärtuslik kogemus, mida kolleegidega jagada ja üksteise mõistmist tundub meil palju olevat. Praegune delegatsioon on Eestis 6 aega. Kogu projekt kestab 3 aastat ning programmi rahastab Eesti Rahvusvaheline Arengukoostöökeskus. Цей проєкт є своєрідним шагом на становлення нової європейської пенітенціарної системи України.